Wow! Kinder čokolada! Ovo će biti stvarno zabavno. Velika iznenađenja nas čekaju. Ogromna. Nije loše. Da vidimo što sam dobio. A? Kakav užasan trik. Ispunjeno je sirovim jajetom. Sad se bojim probat svoje... Izgleda kao čokolada. Super! Da, s 2 malena iznutra. Oh, nasio sam. To su prava jaja također. Ne želim riskirati to. Upravu si. Mogu jednostavno pričekati da se moj izlegne. Što radiš? Vidjet ćete uskoro. Pogledaj, tvoje jaje se trese. Pogledajte ljudi. Prave male piliće. Tako su mali i pahuljasti. Kao slatkici. Hajde da otkrijemo što smo ovaj put dobili. Jupi! Pogledat ću. Oh ne, to ne može biti točno. Ne, to sam i mislila. Ima... Zašto jednostavno ne pogledaš? U redu. Pa, idem. Grozno, to je... Imaš isto, fuj, to je... Da, shvaćamo. Znamo što je to i Mislim da ne bi trebao dizat poklopac. Imam najveću hrpu toga. Ne može biti ono što mislimo da jest. A moj miriši na čokoladu. Nemoj to radit. To je slatka poslastica. Zapravo, to je Nutella, točno rečeno. I baš volim ovu stvar. Hoćeš i moj? Da, hvala. Nisam zabrinut. Sve je Nutella. Samo je promiješano. Probaj već jednom. Ne. U redu. Mljac. A imam puno toga. Super. Podijeli s Emom. Tako je, Ema ovdje... O, nema veze. Daj mi još malo. Fuj, riba. Sva je sluzava i smrdljiva. Ema, ti prva. Samo naprijed, Ema. Ja? O, dobro, barem je mali. Nisam baš fan. Ethan, ti si na redu. Ne mogu. Smrdi. Samo ću ga vratiti u vodu. Neka bude sretan. To je bolje. Tvoj je jedini preostao, Julija. Znam što učiniti. Vrijeme je za kulinarstvo. Miriše odlično. Gladni smo. Ima dovoljno za sve. Juhu. Izvoli. Ukusno i zdravo. Pitam se što će biti posluženo. Oh, kvragu, samo jedan. I to je tako mali čips. Moj je ogroman i tako ukusan. Pojest ću ga cijelog. Tako je mali. Nisi jedini koji je razočaran. Wow, Emma. Što gledaš? Ovako jedem. Moj je prilično ukusan, ali nije dovoljno da me zasiti. Oh, i porezao mi je desni. Julija, želiš podijeliti svoj? Čak ni malo. Pitaj Emu. Ovo je sjajno. Emma, odvoji komad za svoju najbolju prijateljicu. Nikada. Tako nepristojno. Gotovo sam zaboravio najbolji dio. Uzmi ovo. Hvala ti, stvarno je bolje s umakom. Navalite. Dobar posao. Ne mogu ovo pojesti. Netko me uhvati. Ovo je previše za mene. Diši. Ovo neće biti lako za nijednog od nas. Ja ću prvi, u redu? Oh ne, počinje se zagrijavati. Uf, daj mi malo vode. Evo, uzmi moje. Ne moje, rekao sam moje. Makni se. O, za ime Boga, daj mi obje. Uf, hvala. Julija, jedi. Mene? Možda ne. Kreni na to. U redu. Kao zmaj sam. Bilo je kao eksplozija u mojim ustima. Emma? Trebali bismo pobjeći. Dobra odluka. Sakri se. Ja sam snažan. Mogu to učiniti. Što?
Pun je slatkiša. Crveni bomboni. Super! Hej, ekipa! Dobro. Više za mene. 1, 2, 3. Je li to? Minijaturne lubenice. Ja imam pravu stvar. Vrijeme je za rezanje. Ja sam majstor u rezbarenju dinje. Ovo je ludo. Ti si tako krvožedan. Pogledaj kako je ovo savršeno. Oh ne, joj, upropastila sam to. Jesi li znao da možeš procijeniti koliko je dobar dinja kucanjem po njoj? Idem unutra. Ovo nije ono što sam htjela. Pustite me van. Skinut ćemo to. Zapelo je. Što da radimo? Ma daj. Mislim da znam. Ako ga ne možeš pobijediti, onda mu se pridruži, zar ne? To je bolje. Ali još uvijek ne vidim ništa. Pomozi mi. Wow, brokula, stvarno? Obožavam to. Odvratno. Želiš da ovo pojedem? Što nije u redu s Voliš tim? brokulu? Luda si. Samo želim da ovo završi. Samo gledanje je dovoljno loše. Okus je gori. Nemam izbora. Ne mogu ga zadržati. Ovdje... Gotovo je. Wow, nisam imala pojma da si tako umjetnički nadaren. Red na mene. Vrijeme je da pojedem svoj šešir. Brokula je super za tebe. Sada sam još jača nego prije. Sjajno. To je novi krug. I sve što dobijemo su ovi jadni kolačići. Imam ovdje magičnu igračkicu. Sad je to već bolje. Daj to ovamo. I meni treba. Jupi, pogledaj moj sada. Samo raste. Meni odgovara. Ukusno. To ostavlja mene. Pitam se koliko veliki mogu napraviti svoj mali kolačić. Hajdemo saznati. Tako se brzo širi. Što? Gdje je nestao? Nisi trebao biti tako pohlepan. To mi se vratilo. Hajde, Itane. Hvala za Oreo, veliki. Savršeno je. Odlučio sam da želim burger. Molim te, napravi ga. Mogu to lako riješiti. U redu. Pa, pronađi nam malo miješanog mesa za pljeskavicu. Uzmimo najukusniji i ispržimo ga. Barbie? Ove lepinje će uništiti cijelo tijelo. U redu. Onda ću napraviti burger s jabukom. U redu. John voli ovo, pa ću dodati još sastojaka. U redu. Malo kiselih krastavaca. Što je to? Grozno. Mogu li i ja probati jedan? U redu. To je hladan krastavac. Tako ukusno. Želim ih jesti cijelo vrijeme. Neću više jesti kisele krastavce. Zašto mi nitko nije rekao o tome? Nevjerojatno je. Naravno. U redu. Sada ćemo ih staviti na burger. I naravno sočne rajčice. Malo luka. Malo sira. I trebamo umake. Majoneza će ovdje sigurno odgovarati. U redu. Ali što je s tobom? Samo ću uzeti sve što trebam i početi kuhati. Narezat ću ananas, jagode i kiwi. Naravno, i malo naranče. Imat ću vrlo zdravi voćni burger, nakon kojeg se ništa neće dogoditi tvom tijelu. I pogledaj, nevjerojatno je. Ken, a što je s tobom? Ne, u redu, dobro. Zašto kuhati? Ja sam muškarac, to nije za mene. Mogu samo naručiti burger. Barbie, da. To je ogromno. Mislim da Jane nikad više neće biti gladna. Pa... Wow, to je tako super. Što je to? Hajde da probamo. Bako, ukusno je.
Što je to? Izgleda kao voćni burger s mojim omiljenim voćem. Tako su ukusni, ali nije baš ono što sam htjela. A sada je vrijeme za divovski burger. Kakvog si okusa? O, tako je ogroman i ukusan. Pa, piram tebe kao pobjednika. Dušo, hvala ti. Sada mi napravi milkshake, molim te. U redu. U redu. Mogu to učiniti. Wow, to je jelo za mene. Znam odakle ću početi. Definitivno ću trebati jednu kuglicu mog omiljenog sladoleda od vanilije. Stavljam ga u blender, dodajem malo jagoda, malo mlijeka. Wow, možeš li ga uliti? Nikad nisam vidio kako mlijeko izgleda. Pomiješajmo sve to. Sve će uskoro biti spremno. Sada ću vam pokazati Kenov muški milkshake. Stavljamo naočale, uzimamo naše omiljene alate. I Oreo, trebam te zdrobiti u potpuni prah. Što? Jesi li vidio kako sam to napravio? Sada malo čokoladnog sladoleda u blender, malo mlijeka. Tako je bijelo. Hej? Možemo ga uključit. Hej, zar ne radi? Točno, što bi ti bez mene? I to te iznenađuje? Trebao bi početi praviti smoothie. Počet ću s bundevom. Odrezati vrh i staviti ga u blender. To je nevjerojatno. Treba mi banana, ogulit ću je i staviti u usta. U redu. Jedna je dovoljna, malo naranče. Što je to bilo? Moje oči. Ken, evo maramice za tvoje suze. Hvala ti, baku. Nema na čemu, zgodni. Gdje sam stala? Sok od naranče, pomiješajmo sve. Sjajno. I moj smoothie je definitivno spreman. Moram ga uliti u lijepu čašu i malo šlaga na vrh, tako je mekan kao oblaci. I naravno malo čokolade. Volim tekuću čokoladu. Odrežimo vrh i možemo početi ukrašavati. Prekrasno je. Skoro sam zaboravio na ružičaste prstenove. Podsjećaju me na male krafne. I evo pravog krafna, malo šećerne vate i naravno slamka. Već ulijevam svoj hladni čokoladni šejk u čašu također. Gotovo. I moj smoothie je također spreman. Ulijevam ga u čašu. I baby Jane, hajde. Odabrat ću najbolji. Ovo izgleda zanimljivo, a i okus je prilično zanimljiv. Nije loše. Što je to? Fuj, zašto je tako kiselo? Nisam tražio kiseli šejk. Možda će ovaj biti dobar. Da vidimo. Moj omiljeni donut. Pau, fino! Ovaj smoothie je definitivno cupcake. To je lako. I meni se sviđa. Ali baš i ne. Napravit ću najbolje cupcakes ikad. Trebamo početi s jajetom. To je zapravo lako. Točno. Što još? Hej. U redu. Hajde da vidimo. A sada ćemo sve to pomiješati. Ovo teško? Kene, imaš brašno na licu, a ja pravim svoje tijesto. Ružičasto je, savršeno. Prelijevam ga po srcima. Sada ga šaljem u pečnicu. U redu. Moji cupcakes su klasični. Što je to? Čokolada u prahu. Što? To je bilo grozno. O moj Bože. U redu. Sada stavljamo u kalupe i stavimo ih peći. Moji ružičasti kolačići su spremni. Ostalo je samo ukrasiti. Zato mi treba malo šlaga i malo svjetlucavih šljokica. Tako je lijepo. Nevjerojatno je. Moji cupcakes tako dobro mirišu. Moram ih ukrasiti domaćom vanilija, maslacem, kremom, s nekoliko bobica i savršeno.
Spreman sam. Ken! Tvoji kolačići! Ne! To ogledalo se upravo razbilo na meni. Sada ćemo ga popraviti. U redu. Vau, sve izgleda tako super. Što je to? Odvratni su? Neću to probati. Vau, ovi s bobicama izgledaju odlično. I tako su dobri. Nevjerojatno. Što je sljedeće za mene? Wow, ovi su tako lijepi. Ukusno. Ali moramo odabrati najbolje. I da vidimo. Ovi bako. Napokon! Da. Tupi, onda sam ja prva. Pa što je unutra? Plava haba baba. Baš cool. Što je s tobom? Ja imam nešto ukusno. O ne, to je lizalica s žoharom. Kakav užas. Kako ću to pojesti? Netko nema sreće. Makni se od mene, Jane. Sada ću shvatiti. Ovo je zapravo jako ukusno. Zar ne? Ona je tako čudna. U redu, imam ovu slatku haba baba žvakaću gumu. Super, moramo je uskoro probati. Tako je ukusna. Ipak, plava hrana je zgodnija. Ne, pojela sam lizalicu i nisam primijetila žohara. Olivia, prestani vikati. Ne, imam jako ukusnu žvaku. Ne, Jane, imaš žohara u svom balonu. Što? Ne. Kako je to dospjelo unutra? Čovječe, sada sam sav prekriven gumom. A žohar je još uvijek na meni. Maknite ga. Što je ispod poklopca? Olivia, otisnuta si. To je ukusna poslastica koja me čeka. Plavoled! Jupi! Jane, manje riječi, više akcije. Jedi brzo. Olivia, ti si takva štreberica. Ja isto imam posip. Hajde da probamo. Stvarno je ukusno. Obožavam to. Unutra je također ukusna limunada. Vau! U što gledaš? Otvori svoje. U redu. Wow! Imam neke ružičaste ukusne poslastice. Još ih nisam probao, ali siguran sam da će biti ukusne. Da, vrlo su ukusne. Koristit ću slamku da si pomognem. Lijepo. Ne, pomozi mi. Janeina, hitna pomoć je na putu. Je li bolje? Hvala što si me spasio. Što imaš ovdje? Saznat ćemo sada. Vau, to su Mentos! Cool, zar ne? Što si ti dobila? Čekaj, nije me briga. To je tako cool boja. Što? Sad pogledaj što imaš. Wow, imam nešto jako fora. To je kaciga s fantom. Pitam se kakvog je okusa. Sad ćemo sve srediti. Kura, već osjećam kako prolazi soda. Wow. I ja sam htjela probati, ali imam ideju. Imam iznenađenje za tebe. Pripremi se za malu podvalu. Ne, što se događa? Pjeni mi se u ustima. Ne mogu to izbaciti. Olivia, što si učinila? Hajdemo ga otvoriti u isto vrijeme. Wow, imam ukusnu poslasticu. A ti? Uskoro ćemo probati. Mislim da i ja imam nešto ukusno. Wow, Jane, jesi li sigurna da je ovaj papir jestiv? Wow, ima okus jagode. Moramo smislit nešto. U redu, namazat ću sav svoj slatki džem na ovaj jestivi papir i sve ću zamotati. Evo ga. Imam slatki valjak s okusom jagode i višnje. Wow, tako je dobro. I ja to mogu napraviti. Htjela sam nacrtati mačku na svom papiru. Evo ga, tako je slatka. Sada pokušajmo. Imam ga. Wow, ukusno je. I moja ukusna papirna je gotova. Imam briljantnu ideju. Mogu li uzeti malo tvog? Čekaj, možemo igrati križić-kružić. Tko pobjedi, dobiva papir. To je sjajna ideja. Ajde.
U redu, hajdemo. Stavit ću to ovdje. Vau, majstor si u ovoj igri, ali neću se tako lako predati. Imam jedan hura. Dobijam ukusnu papir i sve ostalo. Mogu li ga otvoriti? Hura! Wow! Ovo je ukusan sok u čaši od marmelade. Već osjećam koliko će biti ukusan. Jane opet ima nešto ukusno. Probajmo sok. Wow! Ovo je tako dobro. Sada stavimo to u šalicu. Nevjerojatno. Još ukusnije. Mljac! Olivija! Hajde! Čekaj! Ma daj, otvori svoje! Vau, kakva ukusna poslastica! To je ružičasta kupka, ali... S čime? Je li to pjenušavi bombon? Izgleda nevjerojatno! Napunit ćemo cijelu kadu i... kakvo je to kupanje bez vode? Uzet ću malo Janeina soka. Hvala, djevojko. Da vidimo što će se dogoditi. Wow, pjeni se! Fantastično. Wow, izgleda magično. Probaj ga. Saznat ćemo kakvog je okusa. Wow, nikad nisam pio iz kade. Super. Mogu li dobiti malo? O, hvala, Olivija. Pitam se kakvog je okusa. Super. Wow, to je sjajno. O, čovječe. Pa, želim sada pojesti svoju čašu. Vrlo je ukusna. Igrajmo se. Želiš li? Onda ću ja to prvi otvoriti. Wow, ovo su juicy drop marmelade sa kiselim džemom. Kako cool! Moramo hitno isprobati sve. Marmelade su ukusne, a što je s džemom? Saznat ćemo sada. Ukusan i kiseo. Napravimo si mali kolač. Tako je slatko i kiselo u isto vrijeme. Sviđa mi se ova kombinacija. Nevjerojatno. Je lijepo. Jane, hajdemo saznati što imaš. Šupi. U redu, a ja imam... Vau, ovo su Nerds bomboni. Oduvijek sam ih htio probati. Vau, tako su dobri. Ona jede tako ukusno, ali možemo dodati malo kiseline. Namazat ćemo malo marmelade na njezin bombon. Evo ga. Kako to? Zašto je postalo tako kiselo? Ne bi trebalo biti kiselo, ali je super. Hoćemo li igrati na prste? Tko pobjedi otvara prvi? Pobjedit ću te! Jupi! Pobjeda je moja! Što imam? Vau, jesu li to Chupa Chups sa poklopcem igračke? Chupa Chups su ukusni i tako lijepi. Nakon svega, plava boja je nevjerojatna. Tamo je neki šećerni prah. Umočit ćemo Chupa Chups u to. Tako je kiselo, ali lizalica ostaje slatka. Wow, tako je cool. I ja to želim. Jane, hoćeš li mi dati da probam? Tako si pohlepan, prijatelju. Imam svoj. Wow, izgleda tako cool. Želim ga uskoro probati. Super. Wow, stvarno mi pristaje. Hej, to je moje. Sad ću probati i reći ti. Pogledajmo ovu kombinaciju. Je lijepo. Džem s prstenom lizalicom. Kiselkasto je, ali tako zabavno. Što? I ja želim. Olivija, molim te, imam ideju. Podijelimo s drugima. Stavimo malo džema i pomiješamo ga s malo praha. Pokušajmo. Wow, ovo je nevjerojatno. Stvarno jest. Cool, tako je ukusno.